nous venons de nous convenir na wachuuzi wa nyama za ng'ombe kusema kama 1 kilo ya bui ni $5 na 1 kilo ya rôti ni $6. Flambée de prix de la viande sur le marché dans la ville de Goma. Ce mardi 10 février 2026, le maire adjoint de la ville de Goma, le technocrate Désiré Ngabo Kisuba, a patronné une réunion à l'intention des bouchers grossistes et détaillants afin de mettre l'ordre dans ce secteur vital. Deux grands secteurs, à savoir la viande de vache et de porc comme Sengele, les vendeurs ont formulé leurs préoccupations à l'autorité urbaine et au sortir de la réunion, M. Maïlo Kabahoze, président provincial des bouchers du Nord Kivu, s'est dit satisfait de cette réunion qui a eu lieu à la grande salle de réunion de l'hôtel de ville de Goma. Asante sana. Mimi naitwa kwa jina la Maïlo Kabahoze, président wa Bunoki. Yani association ya babusheri ya Nord Kivu. Maire de la ville tunatoka zungumuza juu ya kufixe prix ya nyama ville ya Goma. Hivi tumesikilizana ku quartier arrière mu 4 pwede na ava mu $4. Njo kusema nini? Maake bei ya gros kenda rangura nyama sabiri unatafuta quartier arrière ni 4 pwede. Ukitafuta quartier ava ni $4. Arrière njo mugulu njo mukono? Njo mugulu. Ava na njo mukono. Sasa kuba detaya munasumulia ye? Na kuba detaya nayo tumetoka sumulia 1 kilo ya roti itakuwa mu $6 na 1 kilo ya bui mu $5. Na wale bakuzisha kamsengele? Kamsengela tunasikilizana hivi. 1 kilo ya nyama itakuwa 10,000 francs. Na 1 kilo ya kamsengela inyiko special yenye unasema pa kumenye mafuta. Donc mwile makondisyon unaeneza 12,000 francs. Wachuruzi wote wa Goma, yani wanyama na wabushe wote hivi tumetoka sikilizana juu tusigandamize raia. Kilo ya nyama unapasha yuza kwile 12,000 francs ya kuenea, haiko tena kilo ya bwizi wala kilo ya kunyongewa. Unatumana mtoto hata 1 kilo unakutana inatoshelea ni mboga ya kuenea kabisa. Abordé par la presse, le patron de la ville a souligné l'importance de mettre l'ordre dans ce secteur de la viande afin d'épargner non seulement les consommateurs de la viande, aussi des autres produits sur le marché, les difficultés liées au prix et à la pèse. Leo tulikuwa na hiyo sekter paske ni sekter kubwa ambayo sisi kama chama cha AFC M23, sisi kama mairie ya Goma hatuwezi negliger ama kuublie watu ambao wanachinjaka mangombe, watu ambao wanavuka ngombe na nyama zingine zote wanalisha population yetu. Wanapokuwa tuliwaitisha ili tuweze kujua shida zao ni gani na sisi tuweze kuwapatia malalamiko ya raia yetu. Wameweza kutufasiria shida zao mbalimbali, wametuonesha kama kuko difficulty ya kupata nyama, ngombe, mbuzi na nguruwe na juu apate pour épauler la ville na ile mboga des fois wanaendaka nunulia Rwanda na Rwanda nako kuko karansi na ile inasababisha prix ya nyama kuweza kukua juu ndani ya soko zetu. Na apart sawa wameleta malalamiko yao wengine mbalimbali juu ya marché pirate, na nadhani sisi kama chama, sisi kama mairie ya Goma tutaweza kutafuta suluhisho kwa hiyo problem. Shida ambayo na sisi tulikuwa nayo ni malalamiko ya population juu ya prix ya kilo ya nyama, ikuwe ngombe ikuwe nguruwe, prix ilikuwa haiko fixe. Et dans un pays qui se respecte, dans un pays où il y a l'État, haulamkake mpeti matin na unafixe prix yako vile unajisikia. C'est l'État qui fixe le prix. Lakini tumezungumza nao na tumeweza kufixe kwanza maprix zitakuwa ziko provisoire, kusema kama 1 kilo ya bui ni $5 na 1 kilo ya roti ni $6. $5 haiko 15,000 francs. $5 kutoa ya yulu sai $5 ni 12,000 francs.
yaani mtu asiende kule bande mpakala si dola to bali biko natia kutoa 2004. Sasa siseme kama njoo to mais biko natia tunakamata tu ile to yao. Donc mtu yeyote tena asikuliwe na kufanya control. Nimesema tena tutafanya control systematique ya ile makilo. Ikaonekana tunakukamata kiwoko na uzisha watu demi kilo kusema njoo 1 kilo, tunakukamata msoko, ukuwe mchuuzi wa nyama, ukuwe mchuuzi wa samaki, ukuwe mchuuzi wa bunga, wa mchele, maragi, birai, tunakukamata na kunatumisha kilo ya mubaya mvile ya Goma. Hii semene tuko naanza fanya control systematique. Mtu yote ambaye tutakamata tutamfunga. Mtu yote ambaye ataendelea tena na ile ujangiri, fasi yake haitakuwa katikati yetu hapa msosiete. Fasi yake itakuwa munzenze, aende pumuzika, tumfanyishe lavage ya cerveau, ndio tumurudishe tena msosiete mahali ambapo sisi tunaishi. Paske chama chenu cha AFC M23, chama cha mabadiliko, chama cha raia kilikuya usijua kulite contre ile antivalere yote. Mkongomani tuweze kurudisha dignite yake. Na mtu yote ambaye atakuwa anatoka nje akifika Goma akutane que nous sommes un peuple ambao tuko digne, un peuple ambao inajirespecte. Akutane kama Goma ukorofi haiko. Akutane kama mazone libere hamuna ile mambo ya ukorofi. Mtu akisema A na ni A, akisema B na ni B. Na mtu yote ambaye atapita umbali ya ile atajikuta amefungwa paske tumevikamata. Hiyo mpango haikukuwa meria opeke wa elever, je l'ai bien souligné, wa elever walikuwa pale, wa grossiste wa nyama walikuwa pale, ikuwe wa kwa batware ya Kituku, ikuwe wa batware ya Muniki, ikuwe wale wa importateur ambao wanaitoshaka Rwanda, wote walikuwa. Donc ma decision zimekamatiwa de commun na corps, na mtu yeyote ambaye atapita mbali ya ile tukimkamata tutamfunga. Lakini mwishi sawa vile Goma, realite nyama hapa kile ilipasha kwa hata $2, $3, lakini ni consequence ya ujinga ya viongozi wabaya. Wakati pouvoir ya Chilombo wamekuwa hapa, ils étaient pas à mesure kupatia population yetu amani, ils étaient pas à mesure kuweza kufixe ma prix na kufuatilia kila kitu maisha ya mkongomani. Et au-delà de tout ça, wametuweka ndani ukabila, wametuweka ndani chuki na kuapuye watu les soi-disant wazalendo, les FDLR wanaenda kuua mangombe ovyo Masisi, soi-disant ya communauté Tutsi. Wameponda ndani watu hiyo chuki, kuchukiana entre nous, wanaenda uwa mangombe kiovyo. Et voilà aujourd'hui la conséquence. Nyama ambayo ilipasha kuwa $3 le kilo, nyama ambayo ilipasha kuwa $3 juu ya chuki ya ukabila, leo tunaanza payer le prix. Moi je pense que ça doit aussi nous servir de leçon. Sisi kama vile watoto wa Nord Kivu, hiyo umoja ambayo inakuwa kama Nord Kivu ndio nguvu yetu. Sasa hiyo on a été obligé de recommencer à zero. Kesho yake sasa hii wavukaji wa Masisi wameanzilia tena ku zero. Nyama zao zote walizikula ujinga, na wakati wako wanaziua wamoja wako wanapiga mikono. Walimaji mavuno yao yote ilikuliwa kiolela na wale mabandi. Leo tumerecommencer à zero, que ça nous serve de leçon. Kusikwake tena mtu yeyote ambaye atakuya tupanda ndani ile chachu mbaya. Kesho yake ngombe zitakuwa za mingi, mbuzi zitakuwa mingi, nguruwe zitakuwa mingi, na sisi kama serikali tutaendelea kufuatilia, na wakati vitakuwa na abondance tutashusha sensiblement ile bei ya nyama ya ngombe, nyama ya nguruwe, nyama ya mbuzi, puke mkaji wa Goma, mkaji yote ambaye iko ndani ya zone libere aishi maisha mazuri.